tubahaye ikaze kuri African Businessmen uyu munsi kuwa gatanu z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kubagezaho incamake z'amakuru yahiriwe avugwa hirya no hino ku isi yibanzweho cyane yagarutsweho cyane ngiye ugiye kuyabagezaho ndi Dieudonné Nshimiyimana. Mu makuru yiriwe avugwa cyane uyu munsi twababwira ko mu Rwanda ikigo kiranguza internet ya 4G mu Rwanda Korea Telecom Rwanda Network KTLN cyatangije uburyo bwacyo bwo guhamagara hakoreshejwe umuyoboro mugari wa 4G bwise KTLN HD Voice over Right, hanyuma bufasha abakoresha kumvikana neza nabo bahamagaye hatabayemo gucikagurika kuza network batangiye gukoreshwa n'abafatabuguzi b'icyo gukoresha uburyo bisaba gukora kuri internet cyangwa indi application yifashishwa mu guhamagara nka WhatsApp, Skype cyangwa izindi, ahubwo bisaba ifite ikoranabuhanga rya Kidavorte na SIM ya 4G ya KTN, ubundi ugatangira nakomyi ihari. Umuyobozi mukuru wa KTN yavuze ko icyo kigo ari gukomeza koroshya itumanaho binyuze muri serivisi zinyuranye. Hanyuma yandi makuru yabaye yirirwa avugwa hano nuko icyiciro cya gatatu cy'abasirikare ba Centrafrique batojwe n'ingabo z'u Rwanda afasha amasomo ni abasirikare batojwe na RDF binyuze mu masezerano yasinywe hagati y'ibihugu yatumye muri 2020 u Rwanda rwohereza ingabo muri Centrafrique. Abanyeshuri basoje amasomo ni 438 biza amasomo ya gisirikare yarimo ayo gutahura umwanzi ajyanye n'uburyo bwo guhangana n'abanzi bageze mu gihugu, ayo gukoresha ikarita n'indi myitozo ya gisirikare bakorera mu mashyamba n'ahandi. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi ni umwe mu bari bitabiriye umuhango wo kwinjiza mu gisirikare abasoje ni abasore ndetse n'inkumi. Minisitiri w'intebe wa Centrafrique Morua niwe wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Kasayi. Abasoje amasomo bari bamaze amezi 6 biga. Umwe mu bakobwa baturutse n'ingabo z'u Rwanda imyaka 19 y'amavuko yahisemo kujya mu gisirikare kuko hashize igihe kinini mu gihugu cye hari ibibazo by'umutekano muke. Hanyuma andi makuru yiriwe agaruka cyane wa gatanu nuko umuryango AEGIS watangije ihuriro ry'abubatsi b'amahoro basaba gukomeza gutanga ibibazo bikibangamiye umuryango nyarwanda aranira kubaka arambye. Ihuriro ry'abubatsi b'amahoro rigizwe n'abantu bafite ubushake bwo guhindura sosiyete bahuguwe kandi
bagahabwa ubujyanama muri gahunda y'uburezi bugamije kubaka amahoro ya Yegisitras rigamije guhuriza hamwe abahuguwe mu byiciro bitandukanye barimo urubyiruko, ababyeyi, abarimu n'abayobozi b'inzego z'ibanze ngo bafatanye gukemura ibibazo bitugarije umuryango kandi banashyire mu bikorwa igamije kubaka abandi mu gukora ibikorwa by'ubumwe n'ubwuzuzanye. Hanyuma umuyobozi w'ishami ry'uburezi bugamije kubaka amahoro indangagaciro muri Yegisitras Gahongayire Apollo yavuze ko bifuje guhuza ibyiciro bitandukanye by'abahuguwe kugira ngo bahuze imbaraga mu gukora ibikorwa bigamije kubaka amahoro arambye. Yakomeje ati ntabwo bivuze ko bagiye kureka ibikorwa bari basanzwe bakora, ahubwo hagamijwe guhuza imbaraga kugira ngo bashobore kugera kure hashoboka. Kandi iyo tuvuze kubaka amahoro ni ugufasha abantu kubana neza, gufasha abantu kumva ko buri muntu wese akeneye kubaho atuje ntawe umurenganya. Nibyo kuko u Rwanda rufite amahoro, leta yacu yakoze ibishoboka byose, ariko iyo turebye urwo rubyiruko ruri mu biyobyabwenge rushobora guteza amakimbirane iyo hajemo gutandukana k'umugabo n'umugore, abana babura amahoro. Ibyo byose nibyo turi kurwana nabyo. Andi makuru yiriwe avugwa tuvuye hano mu Rwanda tukanyarukira muri RDC. Hiriwe naho hari inkuru irimo kuvugwayo ku mutwe witwaje intwaro wa Codeco ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warekuye abaturage 161 wari uherutse gushimuta mu ntara ya Ituri. Codeco yashimutiye aba baturage mu gace ka Chomia gaherereye muri teritwari ya Jugu hafi y'ikiyaga cya Ruberi nyuma y'imirwano yahanganishije ingabo za RDC n'umutwe wa Zaire tariki ya 3 Werurwe 2025. Imirwano yari imaze gutuza, abaturage basubiye mu ngo zabo. Codeco hanyuma irabashimuta ibamarana iminsi 2 mu bihuru biri mu gace ka Ronda barya. Hanyuma ayandi makuru yiriwe avugwa cyane wamenya nuko umunyapolitike Seti Kikuni uherutse gufungurwa nyuma y'amezi 6 ari muri gereza nkuru ya Makara. Yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imeze nk'ikimodoka cyacitse feri. Kikuni utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC yatawe muri yombi muri Nzeri 2024 hashinjwa agasuzuguro no gukwirakwiza ibihuha. Yafunzwe tariki ya 1 Werurwe 2025 asigaje amezi 6 ku gifungo yakatiwe cy'umwaka. Icyatumye uyu munyapolitike afungwa n'amagambo yavugiye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara yaho twatanga ati igitutsi niyo utoye abantu ubukungu bugakomeza kurindimuka. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Kikuni yabajijwe niba yicuza kuba yaravuze ayo magambo, asubiza ko aticuza kuko n'ubu yayasubiramo inshuro y'igihumbi. Yasobanuye ko dosiye ye atari iy'ubutabera ahubwo ari ya politike. Andi makuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi ndakatukiraho muri RDC. Rero umutwe wa M23 kuwa 4 tariki ya 6 Werurwe wavuye mu gace ka Kageri ko muri teritwari ya Rubero
mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Sosiyete sivile yo muri ako gace yabwiye Radio Okapi ko mu 23 yavuye muri kariya gace itarwanye mu gihe yari yarakigaruriye kuwa kabiri Gashyantare nyuma y'imirwano yayisakiranyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu amakuru avuga ko nyuma yo kuva muri Kageri mbe mu 23 yahise yijya mu gace ka Kasungu gaherereye muri birometero 15 uvuye Kageri, ndetse no mu barirwa muri 50 ujya mu burengerazuba bwa santere ya Rubero. Radio Okapi ivuga ko ingabo za Uganda arizo zahise zijya muri kariya gace mu 23 yavuyemo. Icyakora nubwo mu 23 yavuye muri kariya gace, kuri ubu sosiyete sivile yaho ivuga ko ifite ubwoba bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kwaduka muri kariya karere nubwo hashize iminsi hari agahenge. Andi makuru yiriwe avugwa rero hirya no hino ku isi turimo kubagezaho aka kanya, nuko ibihugu 5 muri 16 bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC byaganiriye ko hazaza h'ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro cyabereye mu nama y'umutekano yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure kuwa 6 Werurwe 2025, mu gihe ingabo z'uyu muryango zirenga igihumbi zibayeho nk'imbohe mu bigo bya gisirikare biri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngabo zigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva wafata umujyi wa Goma n'inkengero zawo mu mpera za Mutarama 2025. ziri mu bigo by'umuryango w'abibumbye. Mu 23 yasabye gucyura izi ngabo, isobanura ko nta mahoro zishobora kuzana mu burasirazuba bwa RDC, ahubwo ko zenyegeza intambara gusa. Uyu muryango ntacyo urasubiza ku mugaragaro. Nubwo bimeze bityo, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi we yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo z'igihugu cyabo ziri muri RDC. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo nawe aca amarenga ko izabo zizataha. Hanyuma ariko Tanzania isanzwe iyobora ishami rya SADC rishinzwe igisirikare n'umutekano, iyo igaragaza ko uyu muryango uzakora ibishoboka byose mu gushyigikira RDC nk'uko Perezida Samia Suluhu Hassan yabishimangiye muri iyi nama. Ntabwo abakuru b'ibihugu byo muri SADC batangaje imyanzuro bafatiye muri iyi nama. Yatangajwe gusa ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC byasobanuye ko izagezwa ku bihugu byose by'uyu muryango ko bazahurira mu nama idasanzwe iteganyijwe mu minsi iri imbere. Iyi nama ibaye nyuma y'aho abakuru b'ibihugu bya SADC bahuriye n'ab'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC i Dar es Salaam tariki ya 8 Gashyantare 2025. mu nama bafatiyemo imyanzuro itandukanye y'uburyo uburasirazuba bwa RDC bwabona amahoro arambye. Mu myanzuro bafashe harimo ko impande zishamiranye mu burasirazuba bwa RDC zigomba guhagarika imirwano n'ubushotoranyi. Leta ya RDC ikaganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Ayandi makuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi nuko uyu munsi tuvugana Ambasaderi Rosemary Mbabazi yashyikirije Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu. Ni umuhango wabaye kuwa 4 tariki ya 6 Werurwe 2025, aho yashyikirije Perezida Alassane izo mpapuro. Ambasaderi Rosemary Mbabazi akaba asanzwe ahagarariye u Rwanda mu bihugu bitandukanye birimo Ghana, ari naho hari icyicaro, Liberia na Benin. U Rwanda na Cote d'Ivoire bisanzwe bifitanye umubano, ndetse abayobozi b'ibihugu
byombi bagirana imigenderanire igamije gushimangira umubano hasinywa amasezerano y'ubufatanye mu bihugu byombi bisanzwe bifitanye imikoranire mu by'ishoramari byanasinya amasezerano y'ubufatanye mu by'indege aho kuva mu kwakira 2016 indege ya sosiyete nyarwanda y'ubwikorezi Rwandair zikora ingendo zerekeza iya Abuja ubwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Madamu Jeannette Kagame bari mu ruzinduko muri icyo gihugu 2018 rwari rugamije gukomeza umubano ibihugu byombi bahawe amashimwe hagenerwa abayobozi b'inkoramutima za Cote d'Ivoire hanyuma rero ayandi makuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi nuko nayo reka tuyakomereze kuri uyu wareze leta avuga ko rwose yareze ishuri yigagamo avuga ko bamuhaye atazi gusoma no kwandika ni akantu nako kagusetsa ariko nanone ni akantu n'amakuru yiriwe acaracara avuga umunyeshuri w'imyaka 19 wo muri leta ya Connecticut yareze mu rukiko ishuri rya leta yizeho kubera ko ryamwemereye akajya mu barangije ndetse bakamuha impamyabushobozi yerekana ko yize neza hanyuma kandi mu by'ukuri atazi gusoma no kwandika muri Kamena 2024 nibwo uwo munyeshuri witwa Arensha Orezi yarangije muri iryo shuri rya Hartford Public High School riherereye mu mujyi wa Hartford muri leta ya Connecticut arangiza bigaragara ko ku mpamyabushobozi ye ko yize neza akabona amanota meza ndetse abona buruse iryo bita scholarship yo kujya muri kaminuza harishya ubu yareze iryo shuri yizeho kubera uburangare ryagize agafatwa nk'uwarangije kuryigaho afite amanota meza kandi yatazi gusoma no kwandika none ubu akaba ahura n'ingaruka zimwangiriza amarangamutima n'ubuzima bwo mu mutwe amakuru yandi yiriwe avugwa hirya no hino ku isi nuko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi byananiwe kumvikana ku nkunga ya miliyari 30 z'amayero yo gufasha Ukraine gukomeza guhangana n'Uburusiya nyuma y'uko Hongria yanze icyo cyifuzo ibindi bihugu 23 bigize uwo muryango byari byemeranyijwe kuri iyo gahunda ariko Hongria iratsemba ikavuga ko iyi gahunda igamije gutuma Ukraine ikomeza kurwana kandi bitandukanye n'ibyo Hongria yifuza Minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orbán yavuze ko bahakanye iki gikorwa kuko bifuza ko impande zihanganye zijya mu biganiro hati inkunga igamije ko Ukraine ikomeza kurwana Hongria ntabwo ibishyigikiye kubera ko bitandukanye n'ibyo n'inzira iganisha ku mahoro amakuru avuga ko nyuma y'uko iyi gahunda idashoboye gushyirwa mu bikorwa umuryango wunze ubumwe w'Uburayi iri gushaka ubundi buryo yakomeza gutera inkunga Ukraine uretse ku benshi bemeza ko bizayigora na cyane ko Amerika byari bisanzwe bifatanya yakuyemo akayo karenge andi makuru wamenya yiriwe avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi nuko Minisitiri y'ingabo y'Ubudage yamenyesheje Ukraine ko nta ntwaro bugifite zo kuyiha n'ubwikomeje gusaba ubufasha kugira ngo ihangane n'Uburusiya mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu Werurwe 2025 umuvugizi w'iyi minisiteri Mikhail Semko yasobanuye ko intwaro Ubudage bwari bwarateganyije guha Ukraine zose zashize Sense yatanze iki gisubizo ubwo
yabazwaga niba Ubudage buteganya guha Ukraine intwaro z'ubwirinzi za Patriot cyangwa izindi ziri mu bubiko bwayo, ariko yasobanuye ko Ubudage nabwo bukeneye gukomeza ubushobozi bw'igisirikare cyabwo ndetse no kureba ko ibihugu by'inshuti biri ku mugabane w'Uburayi byaba bihagaze neza. Ubudage buri mu bihugu byakomeje gufasha Ukraine kugira ngo ihangane n'Uburusiya bwayishojeho intambara mu Gashyantare 2022. Guverinoma y'Ubudage yatangaje ko inkunga iki gihugu kimaze gutera Ukraine muri iyi ntambara ifite agaciro ka miliyari 44 z'amayero. Rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe aherutse guhagarika by'agateganyo inkunga iki gihugu cyahaga igisirikare cya Ukraine nyuma yaho ananiwe kumvikana na Vladimir Zelensky wari Washington. Hanyuma andi makuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi nuko Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zagabye mu gihugu cye ibitero bya misile n'utudege tutagira abapilote drone byangiza ibikorwa remezo. Zelensky yasobanuye ko ibikorwa remezo by'ingufu za gaze bya Ukraine byarashweho misile zigera kuri 70 kandi ko Uburusiya bwohereje na drone hafi 200 muri ibi bitero. Yavuze ko misile zaguye no ku nyubako z'abaturage zirimo imwe yo mu karere ka Kharkiv, bamwe barakomereka. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye kandi ko mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero ku nshuro ya mbere ingabo za Ukraine zifashishije indege z'intambara za Mirage 2000 na F-16 yahawe n'Ubufaransa. N'ubwa mbere Mirage 2000 zikoreshejwe muri iyi ntambara. Nyuma yaho muri Kamena 2024 Perezida Emmanuel Macron hasezeranyije Zelensky kuzimuha ariko zageze i Kiev muri Gashyantare 2025 mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuyobora ibiganiro by'amahoro hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Zelensky yasabye ko habaho agahenge mu kirere no mu nyanja. Hanyuma rero ati Ukraine yiteguye kuyoboka inzira y'amahoro kandi kuva ku isegonda rya mbere ry'iyi ntambara niho yashatse amahoro. Igikenewe n'uguhatira Uburusiya guhagarika iyi ntambara. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko ingabo z'igihugu cyabo zigaba ibitero gusa ku bikorwa remezo bya gisirikare birimo inganda zikora intwaro. Yagize ati ingabo zacu zikomeje ibikorwa byihariye bya gisirikare hagabwa ibitero ku bikorwa bifite aho bihuriye n'igisirikare ndetse n'inganda zikora intwaro muri Ukraine. Ukraine ikomeje kugabwaho ibitero nyuma yaho Perezida wa Amerika Donald Trump afashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo inkunga y'igisirikare biturutse kutumvikana na Zelensky. Andi makuru wamenya yakomeje agarukwaho hirya no hino ku isi nuko abantu 71 bapfiriye mu mirwano yahanganishije ingabo ziri ku butegetsi bw'inzibacyuho muri Syria n'umutwe witwaje intwaro ushyigikiwe na Bashar al-Assad wakuwe ku butegetsi mu Ukuboza 2024. Iyi mirwano yabereye mu mujyi wa Latakia na Tartus ubwo ingabo za Syria zagwaga mu gico cy'abarwanyi bashyigikiye Assad. Ku wa 6 Werurwe 2025 umuryango wo muri Syria ugenzura yubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu watangaje ko bapfuye harimo abasirikari 35 ba leta
abarwanyi 32 bashyigikiye Assad n'abasivile 4 abandi benshi barakomereka. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo Colonel Hassan Abdul Ghani yaburiye abarwanyi bashyigikiye Assad bakomeje gushoza intambara kuri leta abasaba kurambika intwaro hasi. Colonel Hassan yagize ati ibihumbi bahisemo kurambika intwaro bagaruka mu miryango yabo mu gihe abandi bahisemo guhunga no gupfa barwanira abicanyi n'abanyabyaha. Amahitamo arasobanutse, murambike intwaro cyangwa muhure n'akaga mudashobora gukumira. Bashar al-Assad yamaze imyaka 24 ku butegetsi ubwo yatsirwaga n'imitwe yitwaje intwaro yihurije hamwe yahungiye mu Burusiya. Abarwanyi bamushyigikiye baracyagaragara mu bice bitandukanye bya Syria. Aya makuru rero reka tuyakomereze ahangaha aho perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko hateganyijwe ibiganiro bishya hagati ya Ukraine na Amerika bizabera muri Arabia Saudite ndetse ngo cyiteze kuzabibona mu umusaruro mwiza. Ni ibiganiro bizahuza intumwa zihagarariye Perezida Trump hamwe n'intumwa zihagarariye Perezida Zelensky. Perezida Zelensky azaba ari muri Arabia Saudite ariko ntabwo azitabira ibi biganiro gusa, yizeye ko ikizavamo kizagira akamaro mu kugeza Ukraine ku mahoro arambye. BBC yatangaje ko uyu mugabo arajwe inshinga no guhagarika intambara. Kuri iyi nshuro ibi biganiro bizagira icyo bitanga nyuma yo gusohorwa muri White House. Shinshi atabona we n'itsinda ryari rimuherekeje kubera ubushyamirane na Trump. Intumwa yihariye ya Perezida Trump Steve Witkoff yatangaje ko intego y'ibi biganiro ari uguhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine no kugarura amahoro muri iki gihugu mu buryo burambye. Mu minsi mike ishize White House yatangaje ko Perezida Zelensky yandikiye Donald Trump amusaba imbabazi ku ntonganya zaranze ikiganiro bagiranye kuwa 28 Gashyantare 2025. Hanyuma Steve Witkoff ati twizeye ko tuzasubiza ibintu ku murongo hamwe n'abanya-Ukraine kandi ibintu byose bigasubukurwa. Amerika yijiye muri iki kibazo igamije gusinyana amasezerano y'amahoro n'Uburusiya ku ruhande na Ukraine ukwayo, ariko bikabanzirizwa no kwemererwa gucukura umutungo kamere wa Ukraine nk'ubwishyu bw'inkunga za gisirikare yahawe kuva muri 2022. Dusoza aya makuru rero yiriwe avugwa hirya no hino ku isi nuko tugiye kubabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko byaba byiza ibihugu byose bitunze intwaro z'ubumara bizisenye aho guhatanira kugira nyinshi kurushaho kuko ntacyo bimaze. Ibi yabivuze kuri wa gatandatu Werurwe 2025 habwira itangazamakuru ko byaba byiza ibihugu byose bikuyeho intwaro za kirimbuzi bitunze. Yagize ati Uburusiya natwe nitwe dufite nyinshi kugeza ubu. Ubushinwa nabwo buzagira izingana n'izo dufite mu myaka 4 cyangwa 5. Byaba ari byiza twese tuzirimbuye kubera ko ingufu z'intwaro z'ubumara ni mbi cyane. Trump yavuze ko yakwishimira gutangiza ibiganiro hagati y'ibihugu bitunze intwaro z'ubumara kugira ngo bose bazikureho. Si ubwa mbere Trump agaragaje ko atishimiye iri hangana
ry'ibihugu bihatana mu kugira intwaro nyinshi kurusha ibindi, kuko muri Gashyantare 2025 yavuze ko habona nta mpamvu Amerika ifite yo gukomeza gukora izo ntwaro zitwara amafaranga menshi. Icyakora muri manda ye mbere ya Trump akijya ku buyobozi yahise akura Amerika mu masezerano ya Intermediate Range Nuclear Force yo gukumira ikorwa ry'intwaro z'ubumara nyinshi hagati y'Amerika n'Uburusiya. Ku rundi ruhande ibihugu by'i Burayi bihuriye mu muryango w'ubutabarane wa OTAN byifuza gukoresha intwaro z'ubumara z'Ubufaransa nk'iturufu yo kwikingira ubushotoranyi bw'Uburusiya. Ni naha kandi dusoreje amakuru yiriwe avugwa hirya no hino ku isi, kandi tubashimira twongere dusubire ejo kuwa gatandatu mu gitondo tubabwira amakuru yaramutse avugwa hirya no hino ku isi, tubashishikariza bose kuri African Domaine n'amakuru atandukanye ngewe yabagezagaho rero ndi Dieudonné Nshimiyimana. Mukomeze kugara neza aho muri hose bitandukanye, mukomeje mu bitandukanye kandi kubaha amakuru y'Imana.